Mm.
ada. Mungkin. Apa tuh? Jalan. Mát giờ đúng là cái chân.
Dia ayahnya ini Assalamualaikum.
Bisa tinggal. Terus ya nih. Nih. Adi. Adi. Dia market ni je view hangke uno nifty ni hingke 18,418 tola hangke market tola thanan chance tongo hingke uno bini first target hingke 8,435 oble thangnai bino gurumano hingke haibino market no to kebo kokhrani me haibino market ni je nan hingke haibino boro support naifano saka thangmano geta kesangke market tini already move move order repaijak move pura 18,346 ni move already move prai move nani ke prai nani yimina prai 200 hai move khaipaijak already bank nifty hingke tai aboni bagui market ni expectation tabuk tam hingke sideways no chance tongo market saka tola wngni haike no tongna chance tongo omono view market ni view hingke haike no bank nifty ni hingke obono bini resistance first resistance hingke 43,747
Hingke tolani bini support hingke abono 43,651 first support hingke support no break haike torbo tau hambo sangman hingke 43,520 bini first bini amon pore bini next support hingke abono naijaknai hingke tamo market saka thangna tola abono hingke abono naike M pattern sai tongo M pattern hai tongo double top mano hingke abono break hingke abono chance sambhabona hingke tola haini market hingke haike no omo nifty bo break hingke jodi nifty break haini tongkha bank nifty bo tolani thangna chance tongo hingke no nukman tongna move no move haini tongo tola bokha put bokha hingke put o jara 18,400 ni put nanai tongkha do put nai tongkhe profit ni tongo na hingke haike no bank nifty bo break haike bini support no hingke bini first target hingke abono oro jodi candle sustain khaike kaisa 43,651 ni tola kaisa candle sustain khaike 5 minute ni candle hingke bini first target tongnai 43,520 no nifty entry khaike hingke tamo khaini hingke short khaike short khaike nifty jodi short khaina hingke tamo khaimanai o je break khaimani short position jodi nana hingke chwlwngbai nanai aro jodi nahaite bini stop loss tongnai bini first target tongnai hingke tango hingke bank nifty khe to sustain khaya tola bokha haini saka thangpika 43,651 saka haini thangjak hingke aboni bagui nifty bo saka bo thangmano hingke candle saimanai biyang market thangnai hingke haibano market ni tamo hingke 10:30 ba 11টা ni pore market প্রায় একটা জোড়া বেশিরভাগ market no বেশিরভাগ সময় no time pass no khaio saka tola wngui no time pass khaitongo hingke aboni je formation jodi no khel khaini khe hammer hammer jodi ni hingke to himano hammer to saka se khlaio tokhono hammer himoi dom hingke bini hammer saka o jodi candle ta kaisa candle aboni saka o thangkhe saka ni call naimano call bokha entry khaimanta aro jodi no entry khaimani tamo kaisa rijak stop loss tonghamu 18,493 18,487 market hingke bullish no tini market tamo hingke already nukpaijak prai bank nifty o hingke bank nifty prai 300 point move khaipajak already hingke kisa saka tabuk sideways wngui no market saka thangmano jaro sustain khaiui ni saka thangna chance tongo hingke haibaro jodi no o candle ni sijaknai o tabuk je 12টা ni somoi tamo naiba o candle je candle ni sijaknai market view tei motamoti jodi no kebo entry khaijak tong hingke bini stop loss hingke tongnai bini safe stop loss hingke tongmani abono 18,518 tongmani hingke abo stop loss setting thanai abo tamo hingke market saka o thangto aro jodi no entry khaike stop loss setting thang stop loss setting tamo hingke market saka o thangto hingke fresh jara entry khainai rok hingke o jaga bo entry khaimano hingke bini bo jara bo khainai rok tang khnai jara
scalper hingke oro no entry khainai first target oro naiman bo 18,580 no hingke yang haike no bank nifty bo bini first target onai 43,447 again market size US bo oro hai tonai oro no guru side wes buffer market move hainai hingke bono 43,750 ba 47 upon 43,750 ni upor hangke je market ni kaisa move manai prayo bono tabang khanai 43,848 tamono yang bo same 18,518 sakao se hangke je market price hanai apoke 18,568 tamon market view bon taboni hingke Kaya Nifty no kono pura sakani rejection candle tonga 18,500 or kasi rejection tongo inke oro buy dike 18,500 sakono buy thike sana inke oro resistance tongo omo kaisa taasane 18,500 ba 19,000 hairo kaisa bini to dalai crack resistance ba support samke ke market belai dian jartam inke bank nifty ke sakang tongo nifty inke tola khai tongo abui market o tau ke bo entry khai tongkha sanai market o যেকোনো ট্রেড ফর্মানো যেমন তাও ব্যাংক নিফটি সারা থাকতো ব্যাংক নিফটি কোথায় রিফার বল এই ব্যাংক নিনানি হিংকে নাইন ব্যাংক বলতে কন্ডিশন ব্যাংক স্টকনি কন্ডিশন হিংকে যেমন এসডিএফসি ব্যাংক নি মুভ কাহামরই যাবো সাইডওয়েজ ওজা হিংকে না আইসিআই ব্যাংক তো তলা থাকা ব্রেক যা যদি তলা থাকতো কেউ তখন বিনিয়ম ব্রেক খাইনা নেব 929 no pura break haike tola chance to Axis Bank ni view hingke Axis Bank to saka sokoni tongo je manu sokon ka hingke abono bono Axis Bank no sokoni tongo sab kono bank nifty no SBI hingke tolao no hingke same Kodak ke kaisa range no Kodak no Indus Bank hingke Indus Bank bo saka ba thanani tiar tongo market saka thanani chance tongo
SDFC যদি সাকা থাকে ব্যাংক নিফটি কত কিছু সাকা থাকে ব্যাংক নিফটি 1650 ni সাকা থাকে ব্যাংক নিফটি মুভ হাম মানে Mas lagi na. Inkhe bank nifty ko saka kaisa temo nifty ko kasa ka inkhe aro jodi inkhe entry fresh entry temo ke o je red candle saka thakano entry temo. So recommendation uno market aman tala thangbe tao sumu mana. Masih lima. Ini masih lima. Ini dah semua. Inkhe hain hai একটা সময়তে লাইভ হয় না তাও কি সামু তোমার ওই খাতার থানা একটা সময়তে লাইভ এর নরক নাই তো মনো অবনো সাকান লেভেল কে ব্যাংক নিফটি সাকান লেভেল কে অবনো 43747 সাকা থাকা তার বাইক কি মনো কাম করে তো তো মুভ কাম মানাই ইনকে তলা হাঙ্কে মনো 43650 তলা হাঙ্কে সামনো ব্যাংক নিফটি তলা নি হাঙ্কে মনো 43651 তলা হাঙ্কে মার্কেট তলা 50 থানা ইনকে সিং যারা অপশন বায়ার রং বই দলে চালাই ইনকে মার্কেট সাইডওয়েজ নো সাকা তলা নং তো Jangan nifty na may mga nifty ko hay nifty ko mo hay na kasi range na guru to ini range sungke bono sungke nifty ko sung boro manai move ka hamang ke bono 80481 tola sangke market kita speeding bono sung rong nai to ni bes ko boto no channel video no ai tai channel no like tai subscribe ro share ro khalai ji tai no account ko mo sungke option ba no invest ro khaimo sungke share market no account ko mano description link to no link dei samine account ko mano hamba asmo tai to একটা সময় তো লাইভ হেবি নাই আমি মালা যায় কেমন নং লেভেল কেমন লেভেল আংকা উইগনো কেমন লেভেল কে ব্যাংক নিফটি লেভেল কেমন ব্যাংক নিফটি লেভেল সাকান লেভেল কেমন 43